Abajuba barikweshumba omu magana 3 okuruga aha myaro 6 erikushangwa aha nyanja ya Kakyera n'abandi bantu babiri nibakoreraho emyuga y'entasya obwa hati tibaine mirimo kandi enshonga egi bareetiire okunyangarra. Hati abandi bajuba boona hati bari nkahe nibakora ki? Bakagenda bamwe bakataha uko mu byaro bariho uko tubine cyo kwara umushana guturukuba mbishate noenda bakora ki bona barya buryo masha bangirira Kati ate nawe kizibu nnyo okuddayo mu banka ng'ekyakubanja era kati yo gavumenti yebeetuyamba ngayo mu kitundu kino era abantu twakafiisa abantu 3 nga bafudde lwanjala nga balya ku nnyanja kuno waliwo atayinawo wadde nga ye waakulidde wazaalidde abaana be buli kimu nga talina kigambo okugamba nti kano bwe kati kamuyamba ng'amaaso abadde agatadde ku nnyanja kuno. Abashaija, abashubuzi, abahoteri, ab'ebyentambura n'abandi bingi obwa hati bacuramirirwe ngu n'amabanja nago kubaheza. Ekikushasha hati ni kimwe iki batugambira obutimba kuri baturekere tukakitega bakatwikiriza n'ubwato batugambira bakatwikiriza tukabugura tukabutama konka n'icyo nacyo tubakifireho ntureba bakakigamba bakisigaho tukumamuhero gw'ekyo nuguha ate byo natujya kutusasa kugira ngo bagira bagatereza go mato saize batugambira bakatereka tukagibizisha amato bakagosya inchizi bakutuhaze nyini tankira inchino garka yiguru none sabaga bumete tugondeze ngo tekari inchisha omuntu mayenti wategaho nofuna yokorara huke kuryamo abwensonga amato bagamaziro bakusango ina katima no tegesa bijere nito tukubakwata bani tubakurembeze ba okamazima gavumenti yongero tuyamba tushikira hamyaro nga Katete Rwanga na Kachiri eichangira bari kwetombwita ngu nenju buno zibatahirira batine cyo kurya ekigendererwa cyo kukinga emyanya egi no kugira ngo ebyenyanja banze bikure kandi nibenda n'obutimba bw'omutindo n'amato g'omurembe burakurihirwa omwana wa Mutara enjube kamutera ya mutwa amaguru okurihirwa kabura omwana w'omushaija tibe sasa enjubu yamwita haro responsiyo n'abapaka ibarakozire ekarga no kwita mwene tata harihinda yamwitira omunyanja omu kwihobo family katatagana family yagira ebizibu na hata abana bataha omwana kwabe yayibandika hangu ajuba kayemerizaho bagenzi be obwato babwihaho babwata ariyo nabona nyanja niyo turikuriyaho abana bayitu nibakuriyaho abakazi buri hamwe hona niho bakuriye konka bakareta amahe gatitera amato de noreba bidomora bonka taro ryato neri ikizibu cyo twafunye umuntu omusajja go batubadde kamanda ayagala sente zinagula amato twekunganye emyalo gyonna eno laka ineshiruhula wano batwada amata 3 wanga ne baba wa amato 3 ne lwebiro 3 tukunganye sente omulundi gumu tuzimuwe agende yabagula amato agalete wano twali muntu kusiba amato tunawogera kugula lyato yagenda okuguza eryato. So whatever we are doing is to conserve the fish stocks for them, not for anybody. The other day I was hearing the President of the Republic of Uganda, the learning sites must have a limit for the fish stocks to recover. So our concern today in the enforcement operation is to have a limit on the number of boats that are on these water bodies. And after recovery, it is them to benefit. After them benefiting, the central government also benefits through licensing, through taxation of all sorts. Abana bagira bonyanja yabe kacingwa bwa nyuma y'imyezi 3 ehwire kandi kuyihobwa batwire nibihako kurya tubacine ekiti kikwasira mbaliya wenka ningashi omujubi konka n'omuntu wa burijo abo kugira ngo haine ababene babureta mwenku hina ababene babakorera abine mu mahoteli n'entasya ya burijo tubacine school fees abana babo tubacishoma n'amakagabo tubacegarebera Sande William TV West.